Hello perang sakadikon mchakswa sample til formula channel onar perang dalni tarik de 24 1 month 2026 mo de dalna banga angni formula ni kita angni isap ni kita anga na simana ang anthangni idea ko natken je manga na simang angni isap ko khalnaska khalna kita managen mo de dalni isap ko natnas khang mijalni result ko bangijani platna mijalo de first to beta khalana 95 khalamo 95 khala second ode beta khalana second ode 23 khalamo angana simana 23 ko natsa angana simana mijalo second oba direct number ro 20 25 29 26 28 kude onachmo jibongbo mijalo de na simana second ode success songjajok Dibanga na simana house kude na main thario na chem ya nakpa ribageni na simana thario na chemo jibongbo mijalo de na simana second no success songjan deba first to de na simana 100% success songamo first to anga na simana house kude beta ko na 9 ko na mo 9 ko na aro 3 ko na ending ode beta ko na chem ending ode anga 0 ko mana chem aro 9 ko na chemo yan na simana 9 house to bana men success songa aro anga direct number lo na simana direct number lo 95 ko saldabul ke onatamo yan na simana mijalo de 100% success songa aro anga jumango bana simana pio natamo sigaman mande sakpok mande sigaman ni getokreng khor meninga awara chkokani yakana mo anasmana 95 59 ong naba donga nimang mijalo anga jumang oba namen pio nata jumang ba namen success onga mijalo demo isapo ba namen success onga anga isapo ba nasmang na 9 kun matna nimang kanata mo deba nasmana yan 95 khala 100% success onga mo de gatalpa manderang angni video ko namna kenchmo ode angni channel ko ba subscribe khai dona phachina sakanti kon molmolamo de da alo de na simang da alba na simang khalini na scan khalini na skode khalini na ta mangen mija thammo India aro New Zealand mo New Zealand T20 mija thammo ba khalthaya ya sakatham mandirang ni bot sakatham mandirang ni batkhali man gba khona simang khali ni na ta mangen isan kisanara 76 manamo aro Surya Kumar Yadapara beta manana 82 mana bian captain 82 mana aro Sibam Dubi de 36 mana ya menggetam hona simang dalba khalini na ta mangen mija bristibar saloba na simana khalachmo bristibar salo khalas kurba salo de na simana yan 80 pol khalamo yan Abhishek Sharma ni khalgba kho na simana khalyo na talo na simang India ni cricket khalani botarang kho khalna ko de khalini na ta mangen mo te dao de dalna house ko anga na simana rabenga dalni house de jemangan house ko khalnaska na simang khalna ta mangen dalni house to de anga 9 kun man phlamo 9 kun man phla aro 2 ko mana ne 9 aro 2 ko mana ending ode beta ko mana 7 ko mana 9 kun man phlamo taode je manga na simang house ending oni ko thari khalnaska thari khalna ta mangen dalni house khora na kaparang na de na simana 9 meng 2 ko rabomo aro ending de na simana 7 meng 9 je mangan house ending oni ko thari khalnaska thari khalbos khangpa 92 29 naki khalbo 79 97 72 27 77 79 97
2992 mo yano na simana mengchigini gutiong khachawa jemanga na simang house and ni ko thari khalnaska thari khalbo mo te da ode anga na simana dalni bako fial number ko natna mo dalni fial number ode mengmo select khaira ba jemanga da uru de fial number de khaljenga mo blokan dongama medakama deba blokiba amchak joamo mengchikhung ko de jemangan na simang fial number khalnaska khalnangta managen mo dalni fial number ko de na simana anga 66 11 77 00 99 yako na simara ini nata managen der perang uni khode na simana ya 77 ko natinga angni isap ni geta ya 99 ko no natinga mo ya mengeni ko na simara ini nata managen je mangan ra nas kachem ra na geta mangen daude dalni bakode ya rangan mo je mangan na simang fial number khalna kode fial number khalnas kode khaleni bo tawanga na simana direct number ko natna mo dalni direct number ode je mangan direct number ko khalnas kachem ya direct number ode na simana one house to ni ko select khaira benga 15 14 17 18 19 yako na simara ini nata mangen je mangara naska raini bor pera uni khode na simana ya 15 ko natinga ya 18 ko natinga mo je mangara naska raini nagta managen de da ode angana simana dalni hit number ko bon khamio natna je mangan dalni hit number ko khanas kachem khalna gata mangen mo de da alo de na simana hit number ode 7 house to ni ko select khaba 71 70 76 75 79 de dalne na simaya 79 ko raini ya 76 ko raini mo ya mengeni ko na simara ini nata managen de talo banga na simana isap ko de angni idea ni geta onjok je manga na simang khalnas kachem khalna geta mangen mo daude mija thamni jumang ko anga na simana aga na thaina je manga jumang ko phi raini na ska raini bumo jen salo nekani sumayo de anga na simana salanthi na aga na taya mija loba na simana jumang de 100% success ongamo de dal banga na simana aga natna dalni jumang ode naken kamo daude ya bol ara na mention biana bol ara na mention biamo ya bolora chipu mangsa dongana mo chipu mangsa dongana chipu ko ya mi chikma saksa mi asana mi shokinga mo jaksiote mi shoka ko nekemeng ya mi asara chipu kora atigong kenchin den tongjok ne tonggeni dake den tongjok den tongani jamano biadis kukora atigong kenci sudep tapinga mo sudep tapimeng atichin galatinga dake nekana simang pi ra na kode raini bomo dalba anga angni changani geta na simana pi atken ya mi chikmani bongong aigen mo bongong aigen daude atigong khenni na simangna 7 rigen ongjodi 2 rigen mo na simang ikon pi ra na kode 72 27 aro 75 57 takira na geta mangen na simang ni isap ni geta mo isap ni geta meli jaoba jumang ni geta anga na simana akana tinga 75 57 take khalna geta mangen mo
Daudi miasa highest pukora sudep tepanigaman. Haida 79-97 daki khalgen ma 76-67 daki na simang ra nagta man gen mo. Je mangan ra naska na simang jumang kho pi ra ini nas kode ra ini bo nga phangnan jumang kho ba swalata ya mi chikma de na simana 5 ongwai gen. Haida bot to ni kho khalo de na simana 5 kun khalthai na ba donga mo. Ya de number sa jokona mizal khalo ba khalai gen. Je mangan khalnaska na simang khalini na kode khalini mo. Yes khu ati gong khanchi sudep tep ka ba de na simana 79-97 rang ongai na ba donga mo je mangan ra kode rai ni bo haida khalgen ma khaljama ya khode aga na manjan deba second na sima rai ni bat pomo pasaw ba de first to iba jaw de na sima second ra na ta chance mana anga second na ba na sima na thara ta mo bijalo banga na sima na second kho chu house to ni kho select kai na chem 23 dong jamo jibong bo dalo na sima second kho ba ra thaina man gen anga 12 baji rang ni sumoyon upload khat gen mo je banga na naska chem rai ni mo de anga first saba chingon na sima na India aro New Zealand ni T20 khalgaba cricket khalgaba anchini India ni player rang ni mangaba kho batkha ni mangaba kho na sima na select kai na ta chem je mangan ra naska na sima rai ni bo yan sakatham man ni che anching India rang manamo je da kode na sima ya kho khali ni na ta man gen anga na sima na pasa ko badi khalaya ya cricket khalgaba ni point rang hoba khalronga mo je mangan khalaska khalini na kode amang gatham o natamo je mangan naska rai bo de dalni video de rang sani suba sakan ti ko mathela